سلاورز تماشاوان هجا ده وان روجان ده بریا 5 سالان بیرانینک به ایش ده سر کردان را در باس بوم. ترکیه و کمیچکدارین اپوزیسیون سوریه ایریشی هریم عفرینه کر. بگمان کراست رودان. تنها بویه ایشک بردوام ده دیروکا کردان ده. دوی خلکه ده زنجیرین هفدیتین لگل برز هوشنگ اوسه رومان نویس و روزنامه‌وان کرد امی آگاهی و زانیاریان لسر ایریش عفرینه ور بگرن سدم آرمانج انجام و چاره سری. هروها دبش دن یه هفدیتین ده هن بلگین نهینی نوبرا رژیم صدام حسین و پککی ده به دست مکتنه امی جوار دیار بکن و بهرگوری لسر باخون برز هوشنگ جار کدن تو بخیراتی زنجیرا خلکن بردوام لگل ام سپاسیاتا دکن که هر جار به مرا آمده وکو ما آماجه پیکری دست پیکده خلق آمال سر دو بشانه بشک لسر عفرینی امی باخفن بش دنجی او بلگین کو به دست مکتنه وکو پیوندی ناورا رژیم صدام حسین و پککی ده یکم پرس درباره مجار عفرینی بریا 5 سالان چه بو؟ بریا شر بریا ایریش کو دست پی بکه چه رو داگلو؟ و دمید گفتارن دولت ترک پر بلند بون پر لهمبری روجاوای کردستانی لهمبری کردا مافی کردا بگشتی لی بهانه PKK بو و قناغ هانه ده اوجلان دا خیانی اکیدا رای بشتی حموجه آگاه دار او دا خیانی هانه اوجلان تید بحث ذکر و یعنی بلگه کریه که جهوال خواج PKK هیوی ذکر که حساسیت ترکا برچاو در باکر حساسیت ترکا لباکر سوریه برچاو داده یعنی دمکی پر در باس نبو PKK هریما عفرین رادستی دولت ترکو چکدارن و تروریست رادیکال کنها عفرین سدو بنکرن جعالیه دموگرافی عفرینی هاتی او کرن دمکی بریارا سرکه آداگر کرنا عفرین اوجالان بخواه داش زندان خواه بریار دا کو PKK وکش و عفرین رادستی رژیماتر بکپه حتی کو پشتی کدا کو اگر از بشم پشتی داگر کرنا عفرین جی که اب اوجلان بانگ دکه لپککی کو حرمی دیجی بکیدن عفرینه حرمی دیجی بدن دولت آتر کوبانه و هر جزیره و چشلی جرو جوای کردستانی مایل اوجلان بخواه کevin د نوتو ششاده سال 1996 اینا لشامه لقل نبيل ملحم نفيسكار وروجنامه نفيس سوري قوتبو يعني كردستان للسوري تنا قالي كرد للسوري تنا دوزا كرد للسوري تنا او يعني بلقى كري او داخلي يعني PKK وهفالين PKK ويش على دركوت مسألة تكتيك اللي يعني داقر كرنا عفريني حتى ويش اغي اخافتين اوجلان لسر هريما عفريني جي تايبت لسر هريما عفريني هي ده هفديتنا لقال نبيل ملحمد بيجي ويش يعني هنا كرد هنا الوي داري اللي هريما عفريني تشقو يسب كرد بنجي مرنت كار ريبيري يعني دولتك اوتونومي يعني فدراسيون الوي داري تشيبك اوه چاقی اوجلان دو گوت اینا دمال سوری بو دمال سوری بو اب تنکرنا هانه اب جنوسايدا سياسي لهمبري گلی کرد لهمبري دوزا گلی کرد منر يعني كرد لسوري تنا كردستان لسوري تنا دوزا كرد لسوري تنا هم جاليه جغرافي هم جاليه ديموغرافي هم جاليه سياسي تنکرنا کردا ده هندري سوريا ده اوجلان و چاقی دما كردستي لسوري بو باشه اوجلان دهندری امرالی ده اجازه که جدوجه حساسیت ترکا حساسیت دولت ترک لباکوری سوریه برچاور در باز بکن و هرم عفرینی بو قربین پیشنیازن اوجلان پرسپکتیفن اوجلان اوه چاوی
برپرسیار یکم داگر کرنا عفرینه کسین کلوه داره دستحلاتدار بود ایک خود کرن کانتون و ریوبری و برخودانا سردمه و برخودانا هردمه و چیرو بیرو که آپوچیا کدمت یا وان درته او برپرسیاری به یکی خوب که پارازوان حریم یکی و پشتیوی پاراسناوی تیک بچه جالیه عسکری بش جالیه سیاسی بش جالیه ایدئولوژی بش جالیه ریوبرنه او برپرسیاری به داگر کرنا هانیه لینا پیدا و پیدا چت کنی یعنی به تک چونا هانه به رادس کرنا عفرینه جبو دولت ترک و کریگرتین دولت ترک هزن اپوزیسیونه دخلستي انا كسيتشي نتشي ولا انا كسيتشما دهندري ائتلاف داي ائتلاف حوالي تركاي نابشن كو انا كسيتندري ائتلاف داي اللي بيجي دهندري برلمانتو تركي داي يعني دهندري دوله وسون دخل لما دشن برلمانتو تركي سون دخل ببرنسيپ اتاتورك نابينن كو اوجلان بخوا دماعات قرتن وبشتي قرتني وبشتي محكمه بده اجاره قوتي استوازم خدمت دولت تركي بكم ونهاجي خدمت دولت تركي بكم حتى روجا ايرو PKK وبيده يعني ديرك بالنتيجه بخدمت دولت تركي. بله برز هوشنگ براستيت يعني اف آگاهی كوتا قوتي هردم متزاني كو PKK بوهانيان جه تركيا را دروز دكا كو ايريش بكا لي اف آگاهين كو تنها قوتنا براسي يكم جارن كو جالان بخوا فرمان دايا و دوي او داخوانيه كو تبحث كري بيكمان حتى هاجي هيا يعني سر مال بران هيا نيفسان دي لي اف يعني قوتنا رادست كرن تسليم اف يك تدبيني دجيه خدايا يعني از خود بينم از خود يعني بنر وجلان شوا دكر وجلان دما فرمانا كشتنا انسانا جدا ندقو هرن بكجن ندقو مثلا حفال ون زانن بارتي زانن ون لوي درين لقلك جنايات تصفيه كرني لتشي تشيدبو جارنا بربرسير نرينا وجلان دخوستن وجلان ديريكت ندقو هرن بكجن لفرلو اوروبا جي هناك بربرسير بككي اي باري دما وجلان بوان رد عاقبي مثلا دقوتن هرن في كسيهاني شارع اكي جير ببين ندقوت هرمي بكشن اللي واطيا اخافتناوي كشتن يعني بشيوكي نديرك داخلي دما كنت بيجي حساسيتي تركاب فين بكن لباكوري تركي برشاف درباس بكن اخافتناوي بوي شوي دوي واطيا هاني دي دما حساسيتي تركا لباكوري سوريا ينجي الحريم مع عفرينه بباكوري سوريا تباعي نتني عفرينه برشام درباس بكن حساسيتي تركا شيء حساسيتي تركا قري فبريه كردي تنبه دسلاداريه كردي تنبه حريم عفرينه بخوف قري فنبي يعني ولتي فهم كرن يعني فكيف بيشتي دمك كي وشي بقشان انا اوجلان درك في بيجي حساسيتي تركا لكوباني برشام درباس بكن قوي كيف كوبا برقبده ينجي حساسيتي تركا لقامش لو برشام درباس بكن فكيف يجي بكش فكيف الجوري امر وتعليماتي اوجلانجي بيجي اوجلانجي الجوري امر وتعليماتي ميته باشا برز دفردا برسك هيا باشا شما عفرين يعني سال 2018 دا عفرين شو بيشتوي بالصالة كي سال 2019 سري كاني وغريس بيشو نهاجي دو هرمانه وكو كوباني وجزيره دوي دمدا شما عفرين بو قرباني يعني د بلان دا بو يان بلان هبو كو تشتك بيجن هرسي دفرين كردي كوباني وعفرين وجزيره يان نهينيك دفيا كده هي كوب عفرين يكم بو قربانيا بككي وشرط لغوري ما يعني نارين نا يعني شروبيه داگر كرنا تركيا جبور روجافاي كردستان جديركي دسبي نكر جديركي دسبي كي دولة ترك كوباني كدلي روجافاي كردستاني عالية باسكي عفرين باسكي دوا حريم جزيري حول دا دريا داعش يعني داگر بك بحكارية يعني بيمانيا ناف نتوي امريكا اوروبا دنيا تبي
تيك شو بلاني تركا تيك شو كوباني بو كابل اللي نكد من دستي تركا تيرك نخص جيريكي ورج بركو كردستان يعني كردستان باشور بكو تدخلي بك عالي كاري بك قصد عفرين جبوك عفرين د چت والروج آوای کردستانیه دور پیچ کریه حریمه کی دور پیچ کریه به باجارو کن عرب دور پیچ کریه کو عالی گرین دولت ترکن و جوور دست فکر نها داقیانیه مظلوم عبدیه و داویه جدی بجه کو احتمال ایری شکل سرکوبانه چه بده حریمه فدولت ترک جروج آوای يعني كردستاني اخافتنا تا تيوي وطهي كو نبتني عفرين كوباني جزيرة هرد بلانا باكاكي وتركيا داي كو رادستي تركيا بكن هلبت ل بلاني عسكري اي دولة ترك جي عفرين دس بيكر كديد كو هي سانتر جبو وان داگر كرنا عفرين هي سانتر بش كوباني وهي سانتر جي هريما جزيرة وقاف قاف حياكو بيجن يعني حريمين دن هذا النافنة توي شو قيس درفت بدن يعني حتى أمريكي يجي تعالى قشوي مثلا هاني قلت أمريكي يجي نتكاريون عفرينه بباريزن إجبر يعني روشاوية جغرافي ودور بيشكري نقالي كاره وبرجوانديا أمريكية جدا حق قصد هريمة عفرينه دتنا بقاسي كد هريمة جزيرة دتنا أنا بترول العفرينه هبنا غاز العفرينه هبنا بلكي قلت نقدن بانا اللي آرمانج عفرين رولا عفرين ديروكا روجاوای کردستانی دهیه رولا عفرین ده اکونومی اکونومی ده آلیه جماوری ده آلیه خزایی ده رولا کی گرینگه و هات آرمانج گرتن مخابن دوی کواليسيونا و شارتی کدنا برا PKK و دولت ترک ده عفرین بو برینه که کور بو قربانیه في كواليسيونا حيف مخابن بله بريز هوشنگ دماكو هر تشتك تشيد با رادستكرنك دوی بلگایک هبا دوی رکفتنک هبا ام بیشن چه پاکه با یان جی قصده با یان پیاده با دوی درباره دا تشتک رکفتنک امضا کریه کو عفرینی رادست بکن نا تجارية يعني تنا PKK بالدولة ترك ركفتنا ولو ناك يعني سبب من بلقاء لهم بريوه حتى برجيم سوري جيرت وربنا تبلقين فرمي امزاع بارتيا كاركري كردستاني بالدولة سوري حتى نهات ايش درنكتنا او بلقين كوامل سروانجي باخذن بلجين جس الاخبارات العراقيه دركتن اللي تيد انفورماسيون هي رونشتن ودانستندن ولا فكرني ببقى اللي تشتكي وكي هيمانا رسمي بنابر بكيكي بنابر دولة ترك جبور رادس كرنا عفريني وشاغي ديمكي دولة ترك خبوناك نكو بكيكي بله دولة ترك ديمكي اشكرتك بذي بلجي يعني كو بكيكي كارتك وآلافك وهذا دواء يعني دولة ترك خواتي نسوية بككي ودماكو بيمان أكيد إمزا بكنا دولة ترك بيمان بدولة إمزا دك بالرجيم إمزا دك نب يعني كارتك يجي كارت خر ناتش بيمان إمزا ناك يعني الرخصنا كي كو ديركت نه ديركت شبهات للسروي هي كو يكجا آلاف ميتي يعني الدولة ترك بتشوف خرب بيمانه إمزا بك مور بك شكله يعني لقوري قناعتي من وين تنبه باشا بريز هوشنگ بينجو حشت روجان مقاومة هبو برخودان هبو مادام دزانن كو بروسيكا رادس كرنية چما او برخودان كرن و بحضران جنجين كرد خورتو كچين كردان دانا كشتن و شهيد كرن PKK تديروكا PKK قشي بقره ويشتر بحصة قالك برخدانا دك يعني مثلا برخدانا زندانا آمده
کو PKK دواري سياسي ودواري معنوي وايديولوژيك ده gelek tişt li ser ava kir. Êlê niha binere kesên berxwedana Amedê yek jê mesela Mihemed Şiner bû hat kuştin. Gelek kesên endamên wê di nava wê berxwedanê de cih girtin niha dervayê PKK ne. Tiştek jê nema armancên kesên ku di wê berxwedanê de şehîd ketin Mazlûm Dogan, Kemal Pîr, Xeyrî Durmuş, Kurdistana Serbixwe û Azad ana ew armanc çi neye. Ew kesên di wê berxwedanê de saxbana û li dervayê zindanê bana niha dibku wan apo û PKK mehkeme bikirana yani ew ji bon hine armanc ketin hindirê wê berxwedanê hindirê wê zindanê ew armanc nemane ew berxwedan deyne alîkî lê gelek deferên başûrê Kurdistanê zapê berxwedana zapê lê dîsa dewleta Tirk êrîş dikir û PKK dawî xwefedikşiya Tirk diketin cihê PKK dewleta Tirk artêşa Tirk û dima û artêşa Tirk dima li wî devera hanê dima hemû berxwedanên li ber xwe didin qurbanî diçin şehîd dikevin xwîn dirjê lê encamên wê siyasî kaçine encamên wê siyasî ser asta Tirkî ser asta navneteweyî ser asta ka çi bû yani berxwedanekî ku dawiya wê têk çûn bû berxwedanekî ku dawiya wê herêma Efrînê bû beşek encam diyar bûn yani encam diyar bûn باشه اف انجامی هانی برخودانا کو نگیج سرکتن جبر چه یعنی جبر چه جبر کو اوجلان گوت حساسیت ترکاف عم بکن جبر کو PKK جوی هرمی هانی خوفکشان یال برخو بدن حیا داوی وکی کمال و خیری و مظلوم دوغان بزندانی ده حتی جیانا خویا داوی یعنی نبیجن برخودان و جوانên Kurda, nifşên Kurda, herêmên Kurda nexin ber tehlûkê. Yan jî behane ji Tirkan çê nekin. Yani fotoyê Öcalan, Qarabaliq û Murat Qaraîlan ê ku tiliya dihejand û digot bere dewleta Tirk were û Recep Tayyip Erdogan şerefsiz e egirneyê û Recep Tayyip Erdogan hatû Qaraîlan reviya. Qaraîlan û hevalên Qaraîlan ji wê û ne tenê rev yani gelek konkujî gelek kesên ku nedixwestin yani dixwestin wê berxwedanê berdewam bikin nedixwestin ji herêma Efrînê vekşin PKK wan tasfiye kir li herêma Efrînê PKK hevalê xwe kadroyê xwe şervanê xwe ê ku biryar qebûl nekirin ev di dîroka PKK jî diyar e PKK Birêz Hoşang PKK kengî serkirde û fermandarên xwe ji Efrînê vekşandin eger tê bîra we carekî ji bo piştgiriya Öcalan û ji Cizîre û Kobanê xelk hatibû belê xelk birin wê herêmehanê û bi seyare û bi yani bi basa xelkê birin wê deverê di dema vekşandina vegera xelkê de piraniya serkirde û girêgirên xwe û kesên xwe girîn de di nava xelkê ji vekşandin hinek hejmarên hindik man ku yani ne hejmarekî stratejî bû wê çavê xwevekişîna hanê yani di wê qunaxa hanê di şêweyekî veşartî hat kirin piştî wê bi demekê yani herêma Efrînê beramberî êrîşekî ye tirab xelkê bi de hezara xelkê ji Kobanê ji Efrînê bibe ji Kobanê û Cizîrê bibe Efrînê bi foto bi alê PKK û sûretê Öcalan eviyat eşkreş Tirkarbêj wer kerem bikin ava em PKK'nû va em li vê derê ne yani istifzazekî gelekî mezin ji Tirkar û bahane ji Tirkar vegerin yani hemû tişt belgekirî ne bi vîdeo bi foto bi daxuyanî hema tu derbasî erşîfa medya PKK bibe gelek belge di vî warî hanê de bibîne ku yani PKK îdane dike tewambar dike ku berpirsiyarê sereke ji bo dagirkirina Efrînê PKK qebû di rêya medya xwe de di rêya siyasetê xwe de di rêya kiryarê xwe de di vî warê hanê de yani tewambarê herî li pêş rexistina PKK bû ji her gundekî derdiketin Birêz Hoşang mayîn dihatin çandin ji her navçeyekê derdiketin mayîn diçandin ev sîstema PKK ya kevne yan sîstemek bi tenê li di Efrînê de bicîkirin û encam dan
ند سیستم کبنی یعنی دیروکا پککی ده افتش اوجران جیبو دیه ده پرتوکی وی ده کسیم کش پککیشی خود بونه یعنی گلک جارا کسیم سیویل بونو قربانیان ایریشن پککی اویا تثبیت کری نکو از بیشم پرتوکی اوجران بگرن پرتوکی اوجران بحثابان بجاری هانه دیگه کسیم کش پککیشی خود بونه گلک جارا بحثابی بان چیروکن ایریشن پککی لسر سیویلا پککی نتنی یعنی گلک الظلم والزورداري لأندام خوكي برينداري خوكشتي بري ما بحسابي مثلا هاني كدي يعني بكيكت نافا وناغا بري حشتي وشاراشي يعني بري دس بيكنا شريت شكداري جلت اندامن بكيكي هاتن التصفيه كرين كوم كوجي دندري بكيكي بلجي تشبي اجان في النورمال اگر جدبر كيفكشن بومبا دينن يعني جماعينا دينن تبياته يعني ندشت خلك هر انسان عرضي اخوة وخلكير دقوت اندر كابن وجانها يكامبي شحبا ايه هري ما كسين كوش عفرينه كيف كامبا دمينه يا بري خو بدن اوروبا يا بري خو بدن تركيا ايه دندري كامبا شيد ما يبقى كده تجارت بهم لكن بله انه خو بيشاندانا درد وان وحاله وان نبسي وان برينا وان مزنه وان خپیشاندانا در دخین خپیشاندانا دشی تجرید آپو و نظام دشی تجرید برز وشاق حطناها لبندا سوزا قصد مظلوم کوبانینه کو اوی عفرینی رزگار بکه یا خودش تراسی سوزا چه حاله چه یعنی برا گنده کی بوطاني رزقار بكمانات صالين نوتي يكيد تقول امي حكومات بوطاني وبحديناني شيء وسينورا را برا صوتي خوي بري اتبقر روشنامه سرخبون بصاله نوتو يكيد نوتي ده اب مانشيت ورو قراسه اوجلان تقول صار 10000 من كردستان كي سرخو ازاد دياري دنياي بكن وجيهاني روجلاتانا بين بكن صار 10000 دو اوجلان من ربي اجا شرع سرخبون و آزادیه دیگه سو کاجمر جاره کی بینه تشته کی دیرو کا پککی دیگش بینه دنگه مده چوان سوز کی پککی دایو پک آنیه جغیری سوزن کشتنا رکبر خو ا پک آنیه سوز دا کو چتین گونگر بکوجه کش سوز دا انور عطا بکوجه کش سوز دا محمد شنر بکوجه کش گمان لسر کشتنا ساکینه جانسز جیه گمان یعنی جغیری سوزن کشتنا رکبری خو رخنگری خو پککه او سوزاغانه پیک آنی لیوکیدن چه سوزه دای گل کد کا چه پیک آنی جمر بیجه جبوگ یعنی برور یک برپسو اندامن پککه جدیرو کا پککه جدما دامزراندنه و حتی روشایو سوزن کو پککه دای چیجی پیک هاتی سری سدیست چو خی پیک آنیه جبوگ امناس بکنه و عفینه رزگار بکن یا نه عفرینی رزگار بکن چه جوان تخواستن برز باشه چه جوان تخواستن نامایت جوان را چیه جه او کسین کردن کو کچبرکرین عفرینی لکامپین شهبای بیجن لشیخ مقصود لاشرفی حطان هال بندا وان سوزانن ایکو هشت عفرینی ورد اگر کرن بزلالی به اشکره بداخویانی يعني اوجلانه وبككيه يعني برد دريه خو بس بكن كسن بون سبب ويران كرنا باجاري وان گندي وان برد بس ايدي ببن ايزنگين خاپاندنا بككيه مخابن جل كسدنا يعني خلكن عفريني لبر الاوروبا لهينا بنيشتل بككيه دجون ودروين بككيه دبنوتين وباور دكن كو بككيه وروان رزقار بك وجان يعني بككه بوي السبب والسدمه داغر كرنا عفريني ور عفريني رزقار بك وتو قبول جيناكن رح كسك ور رحنا لبككه بك جي قبولنا كانوا يريشي دكن يعني تطبيقي بككه نتني عفريني رزقار كري بككه جيرسمي وآمده وقامش له وحمور رزقار كريه وعفريني كريه بايتخت يعني هناك عفريني هنا براستي ولو عجب مرة ولو ما يدمين اللي هم بري هالوسط برز وشاك بن بيكرن كو د چارچوفایا 5 سالان ده لعفرینی رود دن جگرتن رواندن بنچاف کرن دست سر کرن کشتن لیدان بنشکنجه ده يعني چه جورك بن بيكرن هيا
لعفرین تی انجام دان به نرینا تا چارەسەری چییە دەبێت چ کارێک وەرە کردن و چارەنویسە عفرینێ چییە وەکو د چارچوبەیە ئاخافتنە تەدا هاتە ئەز تێگەیشتم کو عفرین ئێدی بوو لیوا ئەسکەندەران ڕاست بنەر دەولەتا ترک لە هەندرێ عفرینێ تەرۆرا دەولەتێ پێکتینە تەرۆرا دەولەتا ترک ژبەر کو بەرپرسیار دەولەتا تورکن نە ئەوەی کرێگرتی و تەرۆریستێن ئۆپۆزسیۆنە سووری ئەبەیە ez veya istekez dikim yani ji bo ku apoçî jî ne muzayede nekin vê meselanê terora dewletê a Tirkê pê ve girêdayê hêzên terorîst li wê derê ev yek tiştên li Efrînê tên kirin cinayetên şerin li dijî mirovatiyê dibe ev mesele were tekezkirin ji aliyê hiqûqî ji aliyê mafnasî di Ewropa de divê belge werin civandin û li hemberî dewleta Tirk û cemaetên girêdayên wê da'we were vekirin. Eneke sebib, edeke sebib kî bi kesên serbixwe bin komeka sivîl bin li hemberî dewleta Tirk dibe dewleta Tirk were tawanbarkirin bi cinayetên şer ji ber ku ew berpirsiyar e. Van cinayet ew deselatdariya rasteqîne û fi'lî di herêma Efrînê de dewleta Tirkê ev ê din hemû giş alav in yani ne li ber tiştekî ne. Tevlî dibe vî warê hanê de liv û tevgerek û karekî fermî were kirin karekî hiqûqî were kirin li hemberî dadgeha mafê mirovan a Ewropa heta nihat tiştekî nihatî kirin mixabin yani li vê derê qurbaniyên heta ê apoçî eger apoçî jî pir barê Efrînê ew dikin bere li hemberî dewleta Tirk ev kesên Efrîniyên ê apoçî ê dostên PKK ê ku PKK diparêzin yan jî ê PKK neparêzin hemû her yek ji aliyê xwe li hemberî dewleta Tirk doz dike li welatên Ewropa û dewleta Tirk dwarê hiqûqî de asteng dikin biryar jî weristendin ev biryar li hemberî dewleta Tirkê sibe disbe kengî bi dewleta Tirk têkeviyekîtiya Ewropa nekeviyekîtiya Ewropa ev dibin belge li hemberî dewleta Tirk ev ji aliyekî dwarê di medya jî de yani kesên Efrînî vegerin yani hêzên navnetewî hewl bidin hêzên navnetewî tedexulê bikin ku tina demografî dawî lê bê ev bibin pêkirinê mafê mirova li Efrînê dawî lê bê yani herêmekî Efrîn nebe ana sibe Efrîn hemû Tirkî wekî Amedê wekî Dêrsimê hemû Tirkî biaxivin zimanê Kurdî li Efrînê qir nebe yani ev jî dîwarê hanê ji de plan lazim e proje lazim e divê lêkolîneyer siyasetmedar kesayetiyên Kurd saziyên Kurda servî warê hanê mijûl bibin çi pêwîst e jê plan deynin proje deynin û li ser fêxin warê praktîkê û çaranivîs Birêz Hûşeng niha behsa li hevatinê navbera rejima Sûriyê û Tirkiye tê kirin rejîm her dem bang dike divê ew bajarên dibin destê Tirkiye de divê vegerîne her yek bang yani behsa tiştekî dike çaranivîsa Efrînê çi ye rejîm derewan dike rejîm ne heta niha Colanê vegerandiye rejîm Skenderonê dayî Tirka di peymana Adana de wê Efrînê vegerîne Efrîn ji bo rejîma Sûrî ne giring e yani belkî eger petrol tê de bana me bigotana belkî dewleta Sûrî yani bixwesta Efrînê vegerîne Efrîn ji bo rejîma Sûrî ne giring yani li gorî me yani Efrîn mixabin dwê yani hema dikarim bêjim bî bawerî yani Efrîn yani Türk dest jê bernadin Türk biçîn kîjan herêmê Türk naçavê xwe bira Kerkûk û Musulê dane wê Efrînê bidin Türk ji heftê û çara de ji Qubrısê derneketine wê rabin Efrînê bidin yani Türk çavê xwe bira herêmên mesir didin li Rojavayê Kurdistanê dilê wan wê werin dêrike ji dixibin destê xwe wê Efrînê bidin yani mixabin ez bêjim yani di 2023 de ku 100 sal li ser Cumhuriyeta Tirkiye
باس بویه دولت ترک هر کد خوازه جغرافیا خو فرح بك و نبيجه و نده و بيجه مع عسكريه خل فر كوين مال فرجاندي نظام شو ومنطقه طوراني ومنطقه تركيتيه وبمشينا كو جهه لنجي عسكري تركا بيجي او عرض تركاي وهي منطقه هاني برضه عم بك وهنا داخل يعني بشار اسد مش عثماني حفتاجي نجديه نولو دلسوز يعني كو كارب هريم عفيني بقرين جولان بناغريان اسكندروني بناغران وعفيني بقرين يعني صوزي بشار اسد وصوزي بكينا بله تماشوان برز به وی اویم گشتن داویا خلک خوام کو ایرو خلکک گلکی دولمند بو تدا موسا و شنگوسی آگاهی و زانیاری و نهنین گلک گرینگ درباره شهر عفرین و چهار نویسا با شهر عفرین دامه ام سپاسیا تدکن موسا و شنگ رومان نویس و روزنامه‌وان و نویسکار کرد لسر بشتار بوناتا حتی خلک کدن ببینن ده خیر و خوشیده سپاس